Indus water treaty hi mani a sangzaku som rukuma India le Pakistan kara Indus wadung tui in tromdan ding thua in bigram na chu ani hi in bigram na hi World Bank in ashit puini in hi rambung pani hai ta dinga fak le don sim tu poimo takel ani wadung chunga thune na in semdan tlang pui apakhat na sakting wadung po he Pakistan in achang Indus Jhelum le chenap wadung hai ani a apani na thlangting wadung po hi India in achang Ravi bis le sutles hai ani bok apathum na India hin thlangting wadung po po wa thune na pumhlum nein Pakistan ru hi chu sakting wadung hai a thu ani rulin India in le tui pek na ding electric suksuk na ding le tuya in tol na ding in atloma zong amang sa the hi in bigram na hi kumtam takdai aloni ta a India le Pakistan kara in remno na le in do na chen atlung huna khom hi in lai chin na hi sukbui aloni ngai no World Bank in chungtlung taga palai ni na alo chel ani le bok hin tuileya buina suk jing thei chu asuk chol pha ani India in thlangting wadunga hai dam le canal simin Pakistan hin sakting wadunga hai tui si khol na simin leilet tui pek na a mang ani roplak Pakistan in achang wadung pathum hai he za som rit Indus tui pai tu hai anni a hi lein India tuk vera ding chun tui in sem na hi anbuk in mil chi no ti ani hi lein sakting wadung chunga thunei na tlomte India in akol sa bok ani hi thil tho the tlomte hi amipui don dinga mangle si tha the lo chin non consumptive use hai anni a hing hai hi anni India hin Pakistan wadung pathum 80 hai hi tingin electric pedok dingin dam asim khum the ami rok chu atui lung ding hi asuk thul the no a om tok an tla cheran angai hi wadunga hai hin in lon na dingin long an karter the mihrim an no la thum no thak dingin ngaman hai phalpek ani a sumdong na dinga ngawai ti hai atho thebok ami rok chu awadung tui suksit zong tur thlak le thildang dang hai atho theino ingpo khomni sin la awadung tui hin Pakistan ram atlung ding ani a wadung tui sukpe hek pek le me pui don dinga lo lak the si khol a theino hi in bigram na hin India hi nui sari le sangkhat acres chen leile tuya chap theina chanwo apek ba ka hingthila dinga 1.2 million acres feet khello tuisi khola phalpek bok ani India mi le sa poimo anno le polpui tam tak chun India hi Pakistan laga ramsi lema upper riparian state ni in India an thoka tui lungsuk wong ni si in hi in bigram na hin Pakistan adit saklem anti entirnan India in atheina popowa dam sim theina adang pek ti dam Jammu and Kashmir lai vela lelet hai tui pek na ding asuk no ful ti damin hing anga hung fe pe in April ni som ni pani kumsang ni le som ni panga a Pahalgam Jammu and Kashmir huna Pakistan mi le sa ni dinga ring silai choi han in jing mi som ni le paruk zet an kap num nung khan hi in bigram na hi suktop shi ani External Affairs Minister Jay Shankar Shildan chun Pakistan in hing thil tul thatna nunrong na suktop dinga ma alak ma khat chu in bigram na hi sukchol ni jing ati in bigram na asuk chol ta si hin chu achunga ei tar lang Pakistan ta dinga tui sukchat pek loading ti hai khe aleling zong in India ache theizing ti na anita India chuna Ranbir Canal ti hai sukjawin wadung tui hai ake pe hek zul tum mek 40 cubic meters an thoka 150 cubic meters asuk sang dinga be se ani anno le Jammu and Kashmir sang thum jathum le somruk megawatt an thoka sing le sang ni megawatt a sukpungin electric sim sukna dam hai sukjaw muk mek ani Pakistan hin bulebal sing na tuilawa dingin Indus wadung le ase vel ha hi asur tangkai a India malak na le thuluk na simin akakhok na sahle ani anshil ei ri dan chun Pakistana hlai za somli hi tuidong tlom lein an thi tran mek ti ani Pakistan chu bulebal anei tok no lein alungai tran hle tui atlom tran lein electric mever chungchanga khombuina an tuk mek
ingtinam changkang ting a pen am si ting apan peyam ti chu lo thlir zom pe te